Kwekuqala nje sithanda kunibonga kakhulu isupport lesiyitholile njengabafundi labakhona njengoba sebashito lokuthi sim 26 awukuningi kakhulu lesikufunzile nebakithi ku-instructor wethu. Lengicela nje ukuthi nje lokunye nje kumane ngikuthi hlabahlosi noma ngingede ngakusho konke kepha nje lokunye ngikuthi hlabahlosi. Kwekuqala nje lokunye nje lesifunze ngako thina siyajabula la kithi emhlangatani ngoba MP wethu uphindze abe iambassador MP Madala Mhlanga udlalile kuboswalosi lebe singambeka naye njenge-example noma njengesibonelo lesinaso la emhlangatani ukuthi uyayidlala ibhola ukhule ikukhulise ugcine sengangu-speaker njengoba sekangu-speaker. Amen. Bengithi nitawushaya tandla Nkosi yami. Lokho bekunginiketa-ke emagunya-ke lamakhulu ekusho ukuthi kulokhu lesikwendako yena uphambili kwethu yinto lekayatiko yinto futhi lekaphile ngayo. Ngicela nje kusho ukuthi nebakithi sifundzile i-football importance la kokuthi lekwayona lebhola isita ngani nje ngoba nje siyeta nje sitofunza nge-grassroots shokuthi sisusa etimpanzeni yona vele imsita ngani umntwana noma isita ngani kwathina. Kwekuqala nje iyasita ibhola for i-community development. Yini community development? Bakhona batali bethu kuhamba bayodayisa lapha la kudlalwa khona ibhola bathole labozukana kokuthi bayise bantwana etikolweni. Lokunye nje leyisite ngako ngema-life skills. Yini ngema-life skills? Ngilokuthi umntwana akhone lokudlala lebhola, akhone kutrapha, akhone kuphasa ibhola, akhone kwenta tonke letinto letokwe kungenxa yokuthi ibhola. Ibhola futhi iyakwenta ukuthi ube khona nale education yakho ukhone lokuthi solvela tinkinga takho wena mdlali webhola ngekweukuthi ibhola uyakhona lokuthi umuntu acabange eclassini akufunze aphindze akwende practical lokusho ukuthi akudlale lapha akubone ukuthi angokusolva njani. Ngithi nje angikusho nje nako lokho-ke ibhola iyakufundisa kwemukela kulamalanga abantu bayatibulala umuntu atibulalele nje kokuthi waliwe imfombatana lokusho ukuthi ibhola iyakusita kokuthi ukhone kubeketela. Yini ke kubeketela? Uyakhanza ukuthi niyadliwa nga-5-0 ebholeni kepha nje kuthiwe hayi asiqhubekeni sitawuphinde silishaye lokusho ukuthi kuyakuniketa kubeketela kokuthi empilweni noma ngabe nyalo awakhoni kuwina kepha kusasa utawukhona kwenta njani kuwina. Lokunye ke lesiye sifunze ngako-ke sifunze nangokuthi sifunze ngama-life skills. Ema-life skills ngiloko ukuthi uphila njani. Ema-life skills ngiloko ukuthi mhlawumbe utiphatha njani lokufaka ekhathi kokuthi mhlawumbe nawungumdlali webhola awusi umuntu mhlawumbe wokuthi ungena ema-abuse noma wente izinto tekuhlukubeta ngenzaba yokuthi wena ufundzene kokuthi uphila njani nalomunye umuntu hayi kokuthi uyadiphilela ukhone kumbeketelela lomunye umuntu usisitwa ngiyo yona lebhola. Lokunye sifunze nge-safeguarding. I-safeguarding lokusho ukuthi mhlawumbe sifunze ngokuthi wena utivikela njani noma mhlawumbe ebholeni uba protected kanjani na udlala ibhola. Lokusho ukuthi ibhola ayingakwendi kokuthi kube ngila khona emathuba ekulimala noma emathuba ekwenta into letinye ukhanze kokuthi kuba khona sizama lokuthi sikunciphise into leti kanjalo. Amen bazalwane. Hey sengiva ngathi sesithule kakhulu kani ngiyapresenta ngifuna nani lokuthi nginive. Sifunzeke nangalo ukuthi sifunze ngema grassroots safunza ngama-festival yokuthi mhlawumbe kufanele ukuthi siyodlalisa labantwana lokhu lesikufunzile. Ngiyacela nje Nkosi yami baphathi bami nisibeketelele nje masinyane sitabe sikwenda sidlalisa labantwana. Siphinde sisho nokuthi kulokhu lesikufunzile ngoba lwati lunemandla baye bathi labesingisi knowledge is power. Lokusho ukuthi kahle umuntu lowatiko unawo emandla. Amen bazalwane.
ushito lana lesikhulumi lesisasuka kusuka la lekuthi le information lokho lesikutfolile asihambeni siyokusebenzisa nanyalo nje sivele nje sicale sithathe labantwana le njengoba sifunze ngebantwana lebasuka ku6 weminyaka sifike ebantwaneni lebalishumi nakubili of which from 6 years to 12 years isitawuhamba ke letinto letitoke sihambe siyotenda njani sesiyoti implementa noma sihambe sesiyotenda njani sesiyotenda ini kulabantwana so ke into ke lengicela Nkosi yami kithi ngiyacela nebakithi ukuthi njengoba sisaya siyokwenda lokho ke sidinga isupport yenu kungabi nje isupport mhlawumbe leqhamuka noma iqhamuka ngayiphi indlela siyakholelwa lokuthi lokho lesikufunzile sitakuhambisa sikufake kulabantwana singakufaki kuphela kulabantwana siphindze kube yinto lesiyenda njani lesiyenda mihla yonke lesifunzile amen kungako nje ngithi ngiyacela nebakithi ku-MP ngiphindze ngicele nebakithi naku-ho executive ngiphindze ngicele naku-ECC yasemhlangatana lokuthi letinto lesitifunzile la ngiyacela nebakithi ukuthi kungabi ikhozi lena lesigcina ngayo sifuna ukuqhubeka futhi sihambe ngaleti stage mina nje sengiyakubona ukuthi iSwatini nje ifaka ngaka ifakile nanyalo nje kube kuyenteka ngiyalithola ithuba ngabe ngihamba sengiyocoacha yona iSwaziland kuthiwe nje coach waseSwatini kuthiwe nje coach waseSwatini usuka kuphi emhlangatana ngaye lokho ke ngiyakufisa lenkholwa ngokuthi Nkosi yami ngiyalo nje bocoach asabathini bocoach sebavele bakhona na siyathembisa lena ukuthi Nkosi yami ngoba lwati lunemandla alinohlala la kithi lo lwati lo lesifunzile luze luguge kithi sitawuphinde siluhlanyele nakulaba lebangengeti la noma nakulaba lebangakutholi lokulesifolile sitabe singema-ambassador sine sonke sendanjani sifundzisa kungabi nebudlwangudlwangu kungabi nani emabholeni lapho siphila khona amen bazalwane ngithi nje Nkosi yami ekugcineni ngoba ngingakhuluma toti ngithi ngiyacela nebakithi ukuthi njengoba sesicalile le course lesikuyo ngicela ukuthi Nkosi yami babe ngomedulu manje Nkosi yami nisinconcotele Nkosi yami bamane baphindze babuye bo instructor bethu batosisita kulo sengigcina nje Nkosi yami sithanda kubonga naku instructor wethu babe sibona ngaye Dlamini ngicela simshayele intana maye class lakhe Nkosi yami belimnanzi bofunza nje ufunza uhleka mina ke ngeprofession ngingutishela kepha nje lendlela lekafundisa ngayo kuningi kakhulu lekugeyinile lecabanga ukuthi kwanami la ngisebenza khona ngafike ngikufake lokho lengifundiswe kona amen siyabonga kakhulu